Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys. Oh guys, ini asin lagi dua rupa. Tongkol jeung peda guys. Tomat. Sambal hijau. Sayur-sayurana. Langsung dikurungkan guys. Oh, katay dong. Guys, langsung guys. Lihat lihat. Tinggal itu guys. Langsung guys, baca doa. Kerupuknya guys. Dan guys. Tuh guys, kan ngodok lagi guys. Bisa isi ibu. Baca doa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mereka benar. Lapar guys cuma. Agak sama di zona. Mereview lapar. Warga sandu guys, jangan bakal guys. Lapar mah. Mantap. Guys. Pedana guys, sedang siksa. Kurang siksa pedana guys. Tongkol. Sampai rencana guys. Balawakeun. Kurang siksa pedana guys. Potongkeun. Ayo guys. Wah. Guys. Guys, lapar guys mah. Mantap. Aman. Meto. Oh iya, tongkol guys. Anjung, bawakan. Ya. Tongkol guys. Tongkol. Darah makan. Mantap guys. Lihat guys. Wah, beraneka ragam hayati guys. Beraneka ragam lauk pauk. Lauk pauk. Mantap euy. Pedana guys. Disiksa. Nah. Peda guys. Mantap. Apa bos? Aku gimana? Sehat tinggal. Yo guys. No, sekarang ngeok. Mana? Varian guys. Sarang ngeok. Guys. Sarang ngeok. Beda. Lucu. Kering mangger mukbang. Mantap. Jul tuh.
soal tuh. Aduh. Gulu bro. Gulu bro. Rồi. Cay rồi. Được đây, trời đây. Gepuk. Wah. Gepuk bulat. Wah. Mantap. Mantap. Salah guys. Perdana sisa. Yuk. Genta ah. Rame bukan main mah guys. Gepuk. Mantap. Ini nggak? Yuk, makan. Tongkol na guys, daging na full. Nasa dito din guys. Dol. Mainit. Dol. Lawak din guys. Mantap. Waduh, yun na guys. Berat. Mana guys. Kita waktu guys. Tadi baca doa dulu lanjut. Còn hai cái hồi dưới còn hai này ra anh nhớ đã nhớ anh nhưng ra ra còn ra trong coi ê chừng na guys chừng na tapi bohong enak banget guys. Ngọc banget iya tidak tongkol wah di jalan tadi guys panggil jalan tadi ini dicomot guys Mani. Rồi. Ai học vậy? Wah, dùng một đầu bò nó.
Hmm. Ya guys. Ini naon guys. Balik cobain. Hmm. Karena ini aneh. Ya, aduh mantap. Ya guys, ubar lapar. Enggak tuh. Ya, sini udahan nah. Enggak. Jangan guys. Alarm masih ada guys. Aspun. Enggak aspun mah. Yuk. Cuma yuk. Ah. Bulan guys. Jangan guys. Boleh. Untuk berak-berak itu guys. Wah, ya. Siap genah guys. Dibalik ya. Pintu guys, dibalik. Ya, iya guys. Alhamdulillah. Finishing guys, eating nak. Mantap pokoknya mah guys. Nya sahuluna guys, ditutukna tuh. Pun ngegel guys, jadi praktek. Tuh, ngereng gitu. Tuh. Oh guys. Ya celangap guys. Bisa kan dah. Bye bye.